کوردیناتور آلمانیا جبو سوریه توبیاس لیندنر ده هفپیوینه که تایبتا لگل روداوی بحثا روژ آوای کردستان کر. توبیاس لیندنر ده بیجه دوی او کردان و پککش هف جدا بکن ده بیجه همو کرد نه پککینه. هر وها گوت هفدیتنین لهريما كردستان لقال تركيا لسر روشة سوريا جرينج دبينا وأوجي بتركيا را كتنا بيواندية وناخوازن جا سوريا تهديدك بتشسر تركي برپرسي ألمان خواست كرد لسوريا بين باراستن ما فين خوا بدست خوا بينن توبياس ليندر دخوازه همو پرسكريكين كل سوريا هنا نب الشر نب السلاحان لبريين سياسي بينا چار سر کرن ام پس نویکی دادن که حکومت هرما کردستان جی پیوندی به انقره و دیگه و که چابا ام به بردوام وی کاری دیکن. از باورم تو هایداری کو بری کریسمسه از تبی وزیر ما در و بوم جبو انقره. گرنگه که همون پیام جبو همو اکثران هبه. بو ین کل شامنه جبو جنرال مظلوم و هر وها بو دوستین مین ترکیه. از جوی که تیدگه هیجم که نابه چه گفت لسوریه بسر ترکیه هبه. هر وها پیوسته یک پارچه یا آخا سوریه بپارستن. هر وها دوی اولکاری شنین کرد لباکور روشلات سوریه به گرنتی کرن. وکه من گوت باوری ما وسایق و ریک سیاسی هیا با پیشوچون و گشتنا به که نکره کی سربازی. بنیرن پرسکریکا هری مزن دناور امریکا اوروپا و ترکیه دا چیه؟ داناسینا حسده و یپکه. یعنی چاو داناسینا حسده و یپکه؟ ترکیه وان تروریست بینه. لی امریکا و اوروپا دبیج نخیر نه تروریستن. شر داعش کرنه و هف پیمانین منه. ترکیه دبیجه دوی اموان نهیلن. يعني دفي يبقى وهسده نمينن لأمريكا وأوروبا جي دبيجن دفي بمينن أمي بشتريا وامك يعني نتركيا دكارا وان رازي بكا أوروبيان وأمريكان نجي أمريكا وأوروبا دكارن تركيا رازي بك يعني أو برسكريك أو هما يعني چاو بيجم دالقان دي مايا عمر چلیک بردف که آک پارتی پشتی جوینا مجلس پارتی آخوا ناوروکا جوینه ده کنفرانسه که روزنامه‌وانی ده اشکره کر. چلیک بحثا روز آوای کردستان و حسده کر. گوت کسین که لآشتیا نافچه دفکرن دوی آرمان جوان یا یکم تو نکرنا ریکسنین تروریست با یعنی مبستوی حسده و یپگه لی امریکا دبیجن اوروپی دبیجن او ناخوازن حسده و یپگه tünebken. Orta Doğu'daki gelişmelere baktığımızda da şunu görüyoruz. Deman li pêşhatên rojhata navîn temaşe dikin, em vê yekê dibînin li ser rêxistên terorê bi taybetî hinek rêxistên terorê yên wekî PKK, YPG, PYD û HSD ku dibêjin em mafên Kurdan diparêzin, di rastiyê de çala qewan bi parastina mafên Kurdan re nîne. Ya ku li Sûriyeyê dikin, navbedariya girtiyên Daişê ye di çarçoveya erkê ku Rojavaya daye wan. Navbedariya girtiyên Daişê û xizmeta ji Kurdan navçeyên re çala qewê heye. Gotin mezin dibêjin yê dema em li rastiyê dinêrin ev rêxistên terorê bi navê hin welatên Rojava navbedariya Daişê dike. Em dibêjin bila Türkmen, Ereb, Kurd, Sunnî, Elewî, Nusarî û Şiayên li wê navçeyên he wekî bira bijîn û bixwe ser siberoja xwe biryarê bidin. Dema mijar dibe Sûriye em dibêjin Sûriye ya Sûriya ne. Dema Iraq dibe mijara gotinê em dibêjin Iraq ya Iraqiya ne. Ev rêxistên terorê ji destpêkê ve ji bo me nerewa bûn û di armanca me de bûn. Ji bo yên ke dixwazin bawayekî ji wan re hinceta bibînin jî êdî bûne barek ku êdî nikarin wan hilgirin. Hebûna van rêxistên terorê xizmeta Türkmen, Ereb, Kurd, Sunnî, Elewî, Nusarî û Şiayên li navçeyê nakin. Xizmeta hinek cihên din dike.